uyathanda abantwana abafundi babusikhosana yithi Inkosi uKristu akusiyona inkinga ukususa ugongolo esweni lomfuni ithi kodwa kuyinkinga manje ugongolo olisesweni lomfuni noma ngabe ucezwana noma ngabe yini izawususwa umuntu kanti yena unesigodo lesi esikhulu esihlula ngisho amasaha kagesi sisehlweni lakhe ithi futhi kwangeyona inkinga ma umthetho kaMose uthi inkosikazi ebanje oqothweni iphinga kayikhandwe ngamatshe ibulawe hayi kwakukuhle kakhulu kwakuwumthetho kaNkulunkulu ayibongwe inkosi kodwa uthi kwase kuba inkinga uma lenkosikazi sikhandwa abantu kanti labo abantu banezono nabo inkinga kwaba yileyo yebo umthetho uvuma ukuthi akube njalo kodwa mase lelitshe lokumkhanda selithathwa omunye kanti nawo unesono sekuyinkinga ngale nkosikazi akuzwakala indoda eyayiphinge nayo ukuthi yona yagwetshwa kwathiwane njalo nje abantu besifazane kwakuhlale kuba yibona abacindezelwayo mayiseba nje oqothweni iphi indoda eyayiphinge nayo yakhandwa nini yona ngabathi funda ba kodwa njengoba sihlangene lapha sizawisa izwi likaJehova izwi likaShembe kodwa mase yabiwe lenkonzo sekuthiwa abantu abakhuluma enkonzweni ithi le ndaba umlomo wakho kulahlayo mase kumiwe nje sekuthiwa kuyakhulunywa phakathi kwamakholwa esawuguqile umuntu ephethe umbhobho into yokuqala elahla yena okhulumayo ulahlwa umlomo wakhe lo wakhuluma ngawo funda izindebe zawo ngoba indebe zomuntu mayisuka khuluma nabantu esontweni izona ezifakaza ngayo kuyena ukuthi lento ephumula imini lakhe ikhombisa ukuthi uqobo lwakhe yena unjani lapho esuka khona funda uwe yini umuntu owazalwa kuqala umuntu okakhuluma phakathi kwabantu azakhuluma ngazi ukuthi hayi uyena yedwa umuntu owazalwa kuqala kunabantu bonke sasembe kunemfihlakalo kaThixo ayaziyo thina esingayaziyo qhubeka wenziwa singababili sasembe uyini owenziwa into abayingakabi khona uzwile yini ikhona lemfihlakalo kaThixo yena aseyizwile thina singayazanga kodwa sikhona lapha ekukholweni kusukela ekuzalweni kwethu kodwa yena esho ukuthi uvela ngaphandle kodwa bese ekhuluma ngathi khona lemfihlakalo kaThixo aseyizwile singayazi qhubeka sigcinele ukwazi wedwa na noma unolwazi uyigcinela ukwazi wena wedwa yini wazini esingayazi leyaziwa wedwa oyazi wedwa esingayazi thina iningi baba Nkosi kubusise uma enyangeni yezulu ufika inkosikazi mayifika lenkosikazi ingakafiki babefika abantu bebaningi kuyilona lo ethi nginesibonakaliso ngibona ukuthi kwakuwumthetho kuleli banda ukuthi ma umuntu enesibonakaliso anaso kufanele ahamba esitalweni afika sibike lesi sibonakaliso ukuthi ngibona ukuthi nokuthi bese kuba isihlalo esihlazi isibonakaliso sakhe akaba uNkulunkulu ngoba ithe inkosi enkulu yasephambili ithe namaphupha ukufa ayakusehlele kulaleni kwethu namhlanje abantu bayaphupha nje aphupha umuntu athi hayi ngiphuphe ngilapha egqumeni bengifake yona impela nomuqa hayi namakholwa bekhona ngisonda nawo yathi inkosi unyazi mawuphupha lengube nomuqa futhi phela hayi mawuyena umshumayeli owasephuphweni hayi lapha emhlabeni ngoba walapha emhlabeni ugcoba lapha emhlabeni ayikho indaba yokuthi hayi noma hamba umshumayeli ethempelini abuye umuntu esethi hayi ube nesibonakaliso hayi ufikile uma umshumayeli kimi cha akugcotshwe ezulwini umuntu ozophatha emhlabeni ophatha emhlabeni ugcotshwe emhlabeni akaba uNkulunkulu
manje mabefika labantu bebaningi benalezibonakaliso yagcina sebaxosha inyanga yezulu ithi esukani la niza nawo wonke amahongongo ithi phuphani futhi nizoba imphuphe wase kuphela nje isikhashana mase kuphelile ukuthi abantu balokho beza namaphupho ngoba isonto bafowethu lifile nje linjena ukhona nemithetho engekho namhlanje abantu abayiphuphela amaphupho abo bese bebuye bazothi umthetho uthema kusanjalo isiyafika lenkosikazi izenkosi inyanga yezulu ithi baba ngithe ngilele ekulaleni kwami ithi ngase ngibona ubaba omkhulu ithi mangibona ubaba omkhulu wayesethi wathi ayazi inyanga yezulu yamxosha lenkosikazi kodwa yamlalela mayimlalela inyanga yezulu wayesesichaza lesi sibonakalisa asibonile athi sishuba omkhulu yayisisisho lenkosikazi angizochaza ukuthi yayiqini kodwa nakho lapho engiyakhona uma isiqedile ukuchaza inyanga yezulu isikhuluma nebandla ithi nibona ngayixoshi lenkosikazi ngikulalela lokukhuluma kwayo ithi ngilalelile ukuthi mayithi kufika ubaba kuyona wakhuluma naye utheni ithi ngilalelile ukuthi ngase ngizwe inhlamvu zamazwi ashiwo yile nkosikazi ukuthi lo hlamvu nalo hlamvu yilona impela uhlamvu likababa kaBonkulunkulu kwazwakala lo limini ukuthi lamazwi awakhulumayo akashembe nawe noma usumile lapha phambi kwamakholwa sizwe inhlamvu zamazwi usakhuluma ukuthi hayi lo hlamvu nalo hlamvu akuselona uhlamvu lomntwana osekuphakameni uzwakala lapho limini ubambile umbhobho uqandula uzunqobuzisa ikhanda seza ukuthi kodwa wona amazwi basheke zwakala limini sezinhlamvu zawo ukuthi lo hlamvu lukhona lapha ekuphakameni sezinhlamvu ayibongwe inkosi kwazwakala kanjalo isho njalo inyanga yezulu ithi ngakho ingayixoshanga lenkosikazi ngikulalelile okwayokukhuluma ngoba ngibonile ukuthi kuvela kushemba kaBonkulunkulu uma emhleni kababa omkhulu ubaba omkhulu umprofeti sekubakhona intombazane yayiumbali yethemba manje intombazane iumbali yethemba ikholwa kuleli bandla yayisikholwa kahle yawenza konke ukuhamba kwalapha ekuphakameni waba kuhle kakhulu yasina yavunula yahamba yonke imihlangano yayenza yonke into enhle kaNkulunkulu kwase kushaya isikhathi lapha khona le ntombazane awuzofunda izitabeleni zokuqala ezisini kwase kushaya isikhathi lapho isigana khona ithema isiganile yagana kahle yagana ngokukholwa kodwa inkinga yayo yabayodwa lapho yagalela khona yagalela emzini lapho bengakholwa khona angazi ke umthetho wesonto uthini kodwa ngizongena kulokho mhlase umkhulu ukuthi uma evuma sawungena khona mayisiganile kahle le ntombazana isihlele emzini konke kukuhle uhamba kahle uthe ekuhlaleni kwayo ingakaguli yayisigula ithema isigula yayisihanjiswa lapha kulomuzi abakholwa abasiwona amaNazaretha bangabantu nje abakholelwa naseyintweni zasemhlabeni eziphathwako khona abantu abanjalo abakholelwa ezintweni zokuphathwa athi hayi nje mayibiza igama likaShembe akezwa kahle khona umuntu ongabuye ethempelini engenawo amanzi abusisiwe angazi noma kuwumthetho ukuthi njalo ngesabatha mawusethempelini wena kuya nothulipha awukholwa nje igama likaShembe awukholwa umthandazo wokulala nokuvuka njalo mawuya kubaba uphatha uvaselina angazi noma uzifo zonke yini ngoba nakho ukuthi uphathe uvaselina mawuya kuShembe kwakuba uShembe othi mawusufikile kuyena ahlole ukholo lwakho abone inkinga onayo ukuthi idinga uvaselina wangavele nje ufike enkosini uthi hayi na uvaselina baba busisa Tasembele sekuwumusa namhlanje angisoli kodwa wawungavele nje uqulu uvaselina uhambe eKuShembe ngoba uShembe othi mntanami hamba landa uvaselina landa amafutha ngoba ebona inhliziyo yakho ukuthi uphume emhlabeni kade uphatha izinto eziphathwayo ubohamba komasibamane nisahamba nakhona tasembakhona bahamba noma sebelapha engubele emhlophe Wathi hayi phathani lezi zinto kuze kube khona niphethe kodwa into ephilisa umuntu yizilonyasi mawuthandazile wabiza lona wabiza igama lonyasi naleli yagama eliphuma esihlalweni elithi inkosi kubusise ilona eligijimayo liyoqoqa wonke amafinda aboshiwe kaBonkulunkulu uma ke le ntombazana ihambi yalapho elaswa khona enyangeni yayisifika ihlala uthe lapho ekuhlaleni kwayo kanti lapha ufuyele inganga ziyagijima igceke ngelinye ilanga inganga yayisikhotha nje yakhotha isitsha kodwa lapho izitsha ihlala khona ihlalela phansi
yayisikhotha akekho nakayo wase kuthathwa lesitho sesikhotho yinja kwase kuphakelwa le ntombazana yadla nje kwakuhle konke akwazi kwaba khona sithi ngokubuka kwabantu basemhlabeni uthe makusenjalo kanti le ntombazana eguleni kwayo isiye kuyinsuku zokuhamba emhlabeni yabe sihamba emhlabeni ithema isihambile emhlabeni le ntombazana kwase kuhamba isikhathi eside sithema sihambile mawo bamkhulu ngesimini emile eparadise ekhuluma lebandla uthi uNazaretha ngisacela ukubuza kambe umbali ethemba kungabe washona ngaphi na ubuze paradise ephethe inkonzo ayisebukana uNazaretha athi hayi mhlasimbe ubaba mkhulu akufikanga kuyena ukuthi umbali ethemba sewashiye emhlabeni wayeseyoguqa yedwa akazi noma umshumayeli noma uyini eguqa phambi kababa mkhulu uthi inkosi umbali ethemba sewashiye emhlabeni isithi inkosi enkulu esekuphameni ithi cha abantu abami ithi ubona ngimbuza nje ngiyazi ukuthi amsekho emhlabeni kodwa inkinga enginayo ukuthi angazi ukuthi wathi mayedlule emhlabeni umphefumulo wakhe washona ngaphi angani yonke sizele esontweni akaba uNkulunkulu ukuthi umphefumulo wethu ngomhla kuphela ungaduki akekho ozobheka omunye ukuthi lona unjani lona ungcono lona mubi kodwa yilona lowo uzothi inkosi nami ngicela yami ingubo yokumbesa umphefumulo ukuthi ungaduki uthema kusanjalo ithi inkosi angimtholi kwase kuthiwa kwenza isiguqo somthandazo wayesethi uNazaretha ngicela iguqweni zenu nithandaze nonke lapho enihlala khona nicele uNkulunkulu azivezele umphefumulo kaMbali ethemba washona ngaphi isithi inkosi emva kwamasonto cishe amabili isikhuluma nebandla ithi ngiyabonga uNazaretha ithi ngihambile ngomoya emazulwini onke uthi kodwa ngizange ngimthole uMbali ethemba uthi ngile nasehogweni zonke uthi kodwa ngizange ngimthole uthi ngibese ngihamba uthi ngithema ngidlula ngasezulwini lezinja uthi ngithema ngidlula khona uthi ngibona izinja eziningi zihleze emgedeni uthi ezinye zingaphandle uthi zabe sezingikhonkotha uthi zangilandela uthi zeza uthi kwase banesimako esigijima kakhulu phambi kwalezi ezinye izinja sihamba phambili wabona ukuthi lesi simakwe indlela esikhonkotha ngawo sikhomba ukuthi isikhonkotha umnikazi waso uthi ngase ngiyama kusho ubaba mkhulu uthi ngithema ngima ngase ngiphendukela kulesi simakwe uthi ngase ngibuza kusona ukuthi kambe wena endleni zasephakameni uyiphi njana mbuzo wabuza ubaba mkhulu ubuze isimakwe esimkhonkotha emgedeni simlandela ubuza ukuthi kambe wena endleni zasephakameni uyiphi njana angathina siyayizonda izinja sifuna lapha ihambe khona ma uyibona nje uyibona ngembokode enkulu uyikhaphele nje uyikhaphele kakhulu kodwa usembe washumayela endaweni thizeni eshumayela ivangeli likaNkulunkulu wayesebatshela abantu ukuthi ma uyikholwa uNazaretha awuyifuyi izinja uthe abantu baqhubeka behlala nazo izinja zabo abaze bayilahla abaze bayidayisa abaze bazenza lutho ike yathi incwadi ungalethi inani lenkokhelo yenja abaze bayidayisa abaze bayilahla uthi awuhambe mayisebuya ngolunye usuku uyafika kule ndawo bayeza uthi nayi ngeke inkosi yeza lapha yatha silathi izinja base bebamba bebeka izinja ezikhona egcekeni uthi wayesithathu enye angazi noma yabulawa noma yenziwani yayisichithwa yachithwa kanti iyaphinda mayefika ubaba mkhulu ukhombe emgodini uthi bantu abami mbalini lapha base bemba kwase kuphuma lenda wayeseyikhipha ubaba mkhulu kuphuma wayeseyigeza egezinja wena uyidaha ngembokodo kini ma unomcimbi angani wena uyakhaphela uyalahla awufuni ukuthi kube khona abantu abagezwa ababe ngcwele njengawe ngoba sungcwele kakhulu konke uyakhathela kodwa usembe ethanda abantu wagezinja wayigeza wayesethilenja ngiyayigcoba hawu kanti ugcobo lahlala lasendleni lahlala ugcobe endleni wena kodwa usathi kunomuntu ongalungile ugcobo lahlala kuyini wathi ngiyayigcoba lenja kusukela namhlanje iwumhlambululo wami omkhulu walapha ephakameni wayeseyiqamba igama wathi igama lalenza umgodini yayihlala emasangweni emzini wasephakameni kwakuthi njalo umuntu uma engene ethempelini engahlambulukile ingene iguduze ngeenyawo zabantu kuyothi lowo nesono ifike imkhothe iy'nyawo ngokwamthetho kuleli bandla ma umuntu ekhothwe inja kangene esontweni
kwase kumphoqa lo bengenile ethempelini lethu hayi akabonwa enesono mayise kodwa yinja amakhulu esembonile wonke awunanga umkhize kodwa yinja efontweni akaphuma ekumhlambululo yenza nje lo msebenzi igotiwe inkosi enkulu yasePhakameni akaba uNkulunkulu manje-ke usembubuza lesi simakwe uthi wena ey'ndeni zasePhakameni uyiphi inja na sabe sesikhuluma lesi simakwe sithi cha baba kangisiyona inja mina kodwa mina ngingumntwana wakho lapha ePhakameni uMbaliyethemba lapho esechaza lento engiyichazile kwathi lapho engangilashwa khona ngaphakela esicelo esivela inja umphefumulo wami wawususuka wayezulwini lezinja uthi lo mhlambe ngimthathile abantu abami uMbaliyethemba ngase ngimnikeza abangcwele basezulwini kuba bamhlambulule emva kwa7 days usungenile komphefumulo wakhe ezulwini akaba uNkulunkulu ilona lo khona lapha kule nkonzo uzocelela wakhe umphefumulo ukuthi Nkosi ezonweni zonke eyinokungihaqa endleleni kodwa umphefumulo wami ungaduki naso hambeni lami noma ubona umphako yazi umbako uyabona umphako ekholweni lihamba indlela ukholwa uthi ukuthi hayi lo muntu okhulumayo manje ubonile umphako kuye endleleni ngobude bendlela ibalimazile abaningi lawabandayo ibalimazile wale yabaseRoma engakafundi mawufunda lapha ihlabelelo lika 124 evesini lokuqala ufundeka kanje uthi wayema ungesiye uJehova obekithi makathu Israyeli uma ngesiye uJehova obekuthina ekuvukeni kwabantu phezulu lapho ngoba basigwinya siwa ezitheni zethu ngolaka lwabo kuthini yaqhubeka ngisezoyiqhubeka kodwa ngizothi kukona konke esidlule kukho kulesi sikhathi sesidlulesi sikhathi sonyaka na manje zibuya emaphethelweni uma bengesiye uJehova obeme nathi kusuka ekuqaleni kuze kushaya lesi sikhathi ngabe sikuphi lapha esikhona ithi mayiqhubeka lencwadi ibala izinto ebeziyakusehlela ebesoyikhuluma kodwa azisehlelanga ngoba yena uJehova ubeme nathi sesiyakuthini lokhu na ma uJehova ubengekho nakithi eme ngakithi ubani oyomelana nathi kukhona izinto empilweni ekubalekile ukuthi udlule kuzona zithi noma zikunqoba azinqobeli ukuthi ziyakuhlula kodwa zinqobela ukukufundisela izimpi ezizayo ozobhekana nazo kusasa ngiyafunda lapha eBhayibhelini uDavide walwa nebhere mayelwa nebhere asikho isizathu esasenza ukuthi uDavide alwe nebhere uDavide lapha embhalweni walwa nebhubesi asikho isizathu esasenza ukuthi uDavide alwe nebhubesi wayebone nje izinyane libanjwe ibhere wayesesuke ebhereni wayesethatha izinyane wabona izinyane libanjwe ibhubesi wayesesuke ebhubesini ethatha izinyane kodwa kuloko ukuthatha kwakhe kwangathiwa mithatha kwakhona izinto abhekana nazo athi noma ebhekane nazo ahambe nezibazi zokuqedwa ibhubesi ahambe nezibazi zokuqedwa ibhere lezi zibazi ziyomsiza kusasa esebhekene noGoliathi wayeqeqeshwa nawe lezi zimpo odlula kuzona ezincane obone ngathi ziyanqoba azinqobi ziqeqeshela izimpo ezinkulu ezobhekana nazo kusasa akusekhona ukuthi ziyanqoba kodwa ziyaqeqesha ukuthi mawusubhekana noGoliathi osatshwa abantu bonke endaweni kodwa uthi wena hawu uGoliathi ube yini ebhereni engidlule kulona hawu lo Goliathi osatshwa kangaka ube yini kule yabhubesi engidlule kulona ngalwa nalo ngalinqoba na zikhona izinto ezibekiwe endleleni efanele udlule kuzo ma wena konke kukuhle kwehlela ukhomba ukuthi hayi akafunda baba yaseRoma bengithe ubani Roma 8
35. Ubani ozakusahlukanisa nothando lwenkosi na? Ngoba lapha kule ncwadi yamaHube kade ngiyifunda kuthiwa uma uJehova ubengekho nathi izini izinto ebeyingamelana nathi na. Lezi izinto kodwa azisi zizinto zizaze umuntu. Hayi tabeleni zokuqala ezesisi siyafunda. Azisi zizinto njengezinto. Uyabona nje inkinga zonke ngisho ukufa akuzi kuukufa ukuthi hayi ukufa sengifikile kodwa kuza kuumuntu. Hlola umuntu oseduze kwakho. Ake ubuke lo muntu ohleli naye, lo muntu ohamba naye nasevangelini, lothi umngani wakho ukuthi akusiyenani okuphose kufeni kusasa. Liyazwani igundane neselesele sebeze bayabophana. Uthi lo munye mngani wami ngendlela esithandana ngayo asibophane lapha emlenzeni uze njalo sihleli sihambisana. Mase liqala uhambo igundane liyagijima iselesele liyagquma. Manje sekunenkinga lapha ekuhambeni ligijima iselesele noma ligijima igundane iselesele lihambe lishaka kabuhlungu lapha endleleni liyabhamazela. Kuyothi nalo mase kuyithuba lalo ebese lisuka lintwiza liyohlala lapha lifike lisakazeke ngekhanda igundane. Lunzima loluhambo bayahambisana. Babehambisana kanti sekuntambama sekushaya isikhathi igundane lihlala emgodini iselesele lihlala emanzini. Uhlala uhamba naye. Iwuphi lapho ehlala khona. Manje sesishayile lesikhathi seliyagquma leliselesele liyendlini yalo lapho lihlala khona lapha lisho phakathi emanzini. Kwase kukwaliza lokho kuyigundana akwazi amanzi. Lo muntu ohamba naye uzokushiya phakathi enkingeni ngoba yena lento afaka kuyona ehlathini uyijwayele. Uyayazi indlela yakhe, wena kusiyona indlela yakho yokuphila kodwa ulandela umngane, hayi umngane wakho. Maliphoseka phakathi leli iselesele laselikwilisa igundane malikwilisa kwathola ukuthi hayi akusaphefumuleki lafa lifakwa umngani walo enkingeni usindile yena uyatshwiza kumnandi lapha emanzini selifile igundane. Hlola umuntu oseduze kwakho. Amen. Itabelele sifuze yabusisa umuntu. Yes. Ongahambi ngokuyala kwababi. Hayi bona umuntu akamubi hlobo zami enkosini. Kodwa inkinga yakho uhamba nababi. Manje amaphoyisa efika endaweni yesigameko ebamba abafana ababadla inkunzi nawe phakathi uhamba nabo lonke niyolala ekhindini. Awukho mubi sihlobo sami kodwa lo hamba naye unjani? Abazokuthelela ngodwa ilapha. Qhubeka uyabusisa umuntu. Uyabusisa umuntu ongahambi ngokuyala kwababi. Ongemi nasendleleni yezoni. Ongahlali akasoni isigangi kodwa abantu batholakala ehleli lezigangi uyigangi naye. Wasi. Kanti ukuthokoza kwakhe kusemthethweni kanjani? Kanti ukuthokoza kwakhe kusemthethweni funda uzinda ngemisebenzi yakho uzothanda nawe namakhamera khona. Funda funda ngemini nangobusuku funda khona lapha. Kuthiwa yena lowo muntu oba njengomuntu otshaliwe ngasemfuleni yamanzi noma ikhona imfula iseduze namanzi iy'mpande zayo ingabela emfuleni kuze iphele iy'thelo. Right. Yebo Nkosi mangethume Babafunda baserwa
kodwa ngisendaweni yokuthi noma silapha ekukholweni sizoqeda indlela yemphefumulo yethu ayibonge inkosi ukuthi ngomhla kuphela kuthi noma sekusekulindweni ngoba iyahluba indaba ngisho lapha ekulindweni emfuleni waseHuze male ntombazane ihambile emhlabeni ithi mayisilindile emfuleni ifika abamile ithi simile lapha ithi angimile ngedwa ithi sizigudu neyinkulungwane ithi cha namaNazaretha akhona emfuleni alindile abegqoka ingubo emhlophe ekholwa nawo akhona emfuleni akakaweli ma kulindiwe lapha kungakawelwa kulindiwe emfuleni ma sekulindiwe kutholakala ukuthi hayi kunesikhathi ekuyaye kumenyezwe ngaso umenyezwe phezulu kuthiwa wonke amaNazaretha yize sekulindeni engakahlulelwa ayakhuphuka ayanyuka ayentabeni ayodla belambile bonke laba bezinkonzo abebehlabelele emhlabeni bethi abalamba basomi bawoluswa imvana kodwa balambile emfuleni kudla amaNazaretha abakahlulelwa ngikhuluma ngabantu abasazophenyelwa incwadi zabo ngikhuluma ngabantu abangakawelisi emfuleni kodwa khona ekulindeni kwabo abahlupheki bona ngoba bambona usembe emhlabeni ma belindile benyuso bentabeni ufika khona ekuseni kuthiwa amaNazaretha azodla uvuka nathi kanjalo nantambama baphinde kumenyezwe kuthiwa amaNazaretha ayodlulala nathi akhuphukele entabeni ade asuthe ma sekushaya isikhathi sokulandwa ngabantu uthi ushaya imvuma ngaphesheya bese phosa intambo ma eyiphosa le ntambo olandiwe ayilandwe phambili simile sizigudu sizinkulungwane azathi ayifuni ngibona funa ukuthi nje mayifika ngifuna ukuba phambi kwabo imina ngizoyibamba kuqala cha ayihambi kanjalo intambo othi intambo mayilande nangolandiwe noma ngabe usekugcineni kwesiquku iyaguduza ibagude bonke laba nalo bese phambili iyolandiwe nokufa kunjalo akuthathi lo thina sithi ngathatha yabona lo sesidelile ngaye esithi hayi inkosi mthathe akamthathi uthatha olandiwe noma ngabe muhle kanjani besisathanda ukuhlala naye kodwa kuthatha olandiwe mayifika le ntambo ibe sinamathele esifubeni kuleyo ndoda elandiwe kuleyo nkosikazi kuleyo ntombi uthi uyowela ngale ntambo phezu komfula bemile bonke abantu beyibuka iyozona amathele esifubeni esikahlele wangidonsa wena nkosi ngezimo ezothando wangidonsa wena nkosi ngezimo sengiqedile kodwa ngenze le statement on behalf of usihlalo bakusikhosana bekade ngitshela isonto lonke kuphost bakuphenda amaphost kuthiwa lapha emthonjeni kuze ubumbano lwevangeli ayibonge inkosi enze ukuthi le nkonzo esikuyo inkonzo ekhonzelwe ihlobo ezinhle enkosini ukuthi lapha kuza ubumbano lwevangeli okungabantwana bamaNazaretha abayizela ivangeli nje elihle liklini likaThixo lingagcike nalutho engenayo inhlabathi ngakho-ke ngithi angisho ukuthi siyayiqhelelanisa noma ngabe kukhulunyiwe ekuseni noma kusazokhulunywa okunenhlabathi okuzokhulunywa phakathi kwaleli thempeli lasemthonjeni siyaziqhelelanisa thina nakho angeke kumvala umuntu umlomo uma ekhuluma ma umuntu esuke emenyiwe kuphuka iphosti bese etshela ukuthi yiphi indima ayoyidlala kuyenzeka umuntu engatshelwanga ukuthi kule ndima ayoyidlala atholakale sephoseka adunga umthombo ufundile umfundisi ekuseni ufunda incwadi wakhuluma ngomthombo wathi sophuza emthombeni omuhle wathi ngawudunga umthombo awungadunga umthombo
umthombo ube clean ukuze laba abantu abakuleli sonto baphume bephila. Ayibongwe inkosi. Osuku sabezivile.